Negas ngi kat tu kat ningut ki wahe kamjo ki executive member ka dorbar chnong tu ber kmai chnong. Depan bat ki wa wahe chnong warim umi kiling do. Wa uskatri warim utel mitru phawa. Depan em kam bakla ki i boryong ki hei to wa kam poisa poilain. Ujet lang sana depan tipai ba u kam tam yagi pai ba ka chnong. Wa em wahe chnong de ki kat ni tu ber kmai chnong. Wa de cham chitam bha ki ne bha wa ka semoy krek kam wahe chnong warim umi kiling do dekut ga nado ka le pautrik unaisan ajar arosan wa inne la khat witrik nain ru klam em wahe chnong de. Da ong wagi pet ba da cham sistem bahagi ni bah MDOA ki kot kisla wa MKM ki pet ba ka chnong nado ki residential wa income certificate wa kiwi ki wa MKM de wa pendap wa executive meeting wa mana ka arau nya wa arau konditrik unaisan he pa price ten step de kali ka wan tali ki bank account ngong chnong he wa da khanau mi kiling do wa em du ko wi don hi we ma da thok bnia ki de khot ka EC de cham wa thok wa he chnong wa rim ne bah wa da wai sa ka wi to wan ka account claim tip ki EC member wa ka chnong Wahai bor misala wan de benche wahai to wa gas pipe ban ka Indranush Gas Grid Limited IGGL hai wa haka arau nya trik unaisan umi kiling do e report wa ka paisa wa rio man ko arau solak ka so jar transpa tangka tangwa man kali ya ki de khot ka isi kat kam ko bai thau namo ka land compensation wa to uyo ka dor bar chnong de chem wa ka paisa wa pha ka IGGL le poi ga do wi point lesan klor kam ta ong wa em kaung le ka special joint inspection khanang wo che ga yo banta na ka land compensation nei siang egi pipe gas we ong wa den wa de ere tho o le ka special joint inspection de chem wa em gi buru gu em thau we gi bom to na tu ber kmai chnong le yo paisa ki we hajrong ni de tho saki bo district wa ka IGGL khanang wo yo ya hockey buru em thau we wo che pe ba ka chnong usulong mi kan dai u man le u khot ka executive committee ka chnong dong wa em che ki skim wo yo erap ka chnong kam ka CMF ka wa arhon ru lak de ho nya jar we kam ki EC im jo tip ge he wani thau we kam an pung kre we he chnong wa uskatri wo remi ka ni skim Cucu do ong wahai to waga PS na do araja ra arhado araja ra so le yo ado le so lak nya khunde ja so spa le phau tangka we ni liang EC wa ka dor ba snong mche chaiwan pen em kam we kamon pengkre kam ya ka kam jo yong ka IGGL mche nes nyau piang kam tam ya ki tre thau ne pha em gi bru gu mem hok le yo man to gi na ka ni ka IGGL ni liang upo living stone sana do ong wa hawa up ya report ha arau nya wa arau khunde trik unaisan araja ra rosan Depan senyawa yo we do nong chnong we de em ki de khot ki bora kali ka wantli account em ko dor bar chnong he ba umi kiling do da khana wa em ko tu ko bi ka account ha me clear rural bank hawa pung skur ai wa khana wa ga paisa na ga IGGL em ko arau so lak ka so jar san spa we ini depan artin go EC member ne ba wa to yo wi point lesan klor he jo ipor tho tre ni he wa chem wa we he chnong morim do wa so ko bi ka account ha HDFC bank clear he wa ki de khot ki EC im tip ki wa do wa ya kani account Bentuk bahawa kali yakni account na em ko paisa san phau arlak le haw le hajar le phau tangka wai ko paisa ha kani account to godang krek kang wai ko paisa wa mi upsia mkhna u he chnong borim yak isi wa chnong de wache wai hado kawantli account em ko chnong wai hadrong ini tau tho tre cho cho boidang en ki account ko chnong sajki wi wan ki bang wai kaman dapan lai wai cheiwan da pha yaka nga to po living stone sana wino nong song chnong yang ko ber mai chnong Kung ada indah he all lu kian lu ni chnong sna em hoka pen open snow he to kam song kam thau he to wa ni ka report wa he chnong dara wa ka apa nya tarik banawan ru ha nya tarik banawasan arajar arhosan ta hini da pen snow ye jing yo jing do ng chnong hadin wa abi ke jeben up wi jing yo jing do ng chnong sa otateni hadin wa artatin ta da claim gi member ki kat tu kan ni wa kali iko ai ke jingtip iwa kador bar chnong kan nu tili em ko akau to he chnong da khana chiao ha ka te meeting o ongu em go do ko vidan ni ka akau ngote to em go rural bank ko em ho pung security ta ha ni le da khanau wa ka bisai tu sia ka laga IGGL ta em go kam wa arosolak khat so hajar sanspa pengka ta ya ni dia monjor lang dia hun langi ha perdi jing artaten Kalau orang ka atatin hab ibuluti hab ulaluti tho jing tip warat benia so so da hade ni te da chemi wa wa chnong da pem kam baklau da wa ya gawi ga akau ka wa em HFC i clear riat hitai da hagani HFC clear riat warat ki isi ki member ngo chnong tip ki wa wa gi ni akau kalau kam te mendapat check ya gani akau ka da em ngo bisa kam wa sampau arlak le hajar le tangka Yang ini bisa kat kami pai isli iwoyo itu man ngani bisa kwa running man go kwa mi siap siap tapi yo gani akau man go akau kwa yap ane akau kwa memperekam tapi mesti bina ya gedau he chnong
emu tak mesin umure ya ginong song chnong la ne ya ke isi kom khanau I to kam gador bar chnong emi kam katte tali ki account na ta hadrong gani yo la se boy manala luti tho chu chui dau chemi dau em ga account go wa gi security bank ya gani nga hi sa thu yo nga la ne hi jingmut yo nga kwa au chong ong si thi asngi la waro gi thau gi bhau I dau likli tokki di sakan nu tali te gi account yo chnong wadang re human boduk ni ar tangkat tele mem gijing chania I habi thu habi kudong ta dei ni mem ko klam chibon gijing gijing runang ko chnong ta ngai ajan ki khamtam gi nok chong chnong tu ber mai chnong sa thu chia gi wa kam bui yo ha chnong ge ye ga jingmut ku mure kat ka account chnong ta dei ni ku ber chibon to hagan gapor nga ujilang sana na tu ber mai chnong kwa au khana sa to le khana ya pi kam ki pai ba kham tam na ya ki tu ber kinong chnong hi ro ko wi na ka liang nga hagan gapor pan pawo bat snyao ya pi kam kinong chnong kham tam wa na ka liang ka chnong ta kaman ka te taman go kum md wa chnong kan ka liang I kwa I sket pan paw kwa I sket u khana ya gan di gi jing yang I kam kinong chnong wa da yo bat da yo chem wa ki kam kham tam na liang yang ki x nong wa ka te uma mi ki long do ha jing to wa ka kam yang o bat ka tem yang o na do ko tu ka le phaw tarik yong nu banai wasan da kut ka sanana dang o ten ne to da po ka cha ka khatwi tarik yong nu banan ru tem pem bu yo ya ko snong na ka liang yung kinong snong yang I man gi ka wa chem chutom ha jing to wa issue ya ki kot ya ki sla kat wa kam te na ka liang I kam ki pai yong kinong snong hi ro ko wi sia to I to yo ya wa snong wa thme kat kam wa kam te ngan ka liang nga wa pen chi hanor gan ni ka phang ka wi ko apen paw wasnau si uong hawanga kamu nong snong haji to wa ni lan pekas wanga hakatu por waman ya ki isi haka arfina tarik ubana wasan umami kilong do da ong we I kam ki isi I wat da I kam isi da khanai bada kli ya o da ong I khana ya I kanu tli ki akau yong ka da bar snong yp henrei o da juba we I hakatu por ong ka widon hi ta hadin wa I da laluti ya ni kam ta chemi to kijing thok yang o kijing thok yang ki bru wa ya kre lang o hantam yo sekretari wa snong yang ga tu bak ma snong kini ko redep kan wa kam te yui da yang ki man ki wa thok ya I kan wa kam te lai lang ba ga ni kijing bodin yang I da chemi ji sakhet wa kani ga akau yang ga ba snong da man ki wa wai to ya ka do ar ngodon hi klem da tip lang ki isi ke te to nga wa au pen snyao pi kam ko ba yo man go ni ga jing bodin gi yang I bar ka jing thoi ya gi ju sakhet ni ga hok ni man ta yang pi kam bi no snong nga o hay bar misala ako snong to back ma snong agani ga por nga wa open che hajing to ka IGGL pai gas wa nagaliang yung I sa domi wa naliang o xh nong I shri em long do wa haga report haga arbunya tarik na san arjar apusan da rupa wa report wa to arb solak khaso jar san spatangka karwa gamte nagaliang yung I da lai tho jing ti jing to gani ka IGGL wa chemi haga puttu yung dor bar snong da em ga bisa hado chiklor lebusan kamte terter karwa gamte nagaliang yung I syawi u omwa em kam to le de ka joint inspection kanang man go ko chelang na banta kinung yo banta bat chu chu ko syang si om wa nagaliang I haden wada lai tho jing tip bat haden wada boy da ka jing tho wa le ya ka special inspection wa chemile ya kibru wa umem purtuj akachnong ka thau ne kumem kita gilan sonar kumem thau yo gi banta yo compensation kadwa gamte nagaliang yung I habi bo lani da jing tho cha ki bor yung ka district administrative badi joy por cha ka office yung ka IGGL badi joy por ha ka chnong go yung I yo yo ka jing che ko bakka lara ka hok yung ka chnong to ber ma chnong
Dorbar Chnong uman ko hok yung ka badi joy por ki hok yung ki nong yo benta yo man le ko hok yung ki karo kam te hajing to gani I dalai tho jing chiai kam te kerpat ya ko bor ko halor ule gi ya gani kam khnang wa uman ko le ko chong sup chong san badi joy por le uman ko khoi ko sumba bless bo nga do salong mi kendai wa man la chnong na gani chnong to ber ma chnong wa man la vi na vi si yong ga dor ba chnong te ne liang nga kam vi si le wa hadu ka te tit I ne liang yong vi si wa kat kam de skim wa yo I ne liang he to yo banta ga chnong em chi hadu ka te wa ne liang yong gani ga skim CMF kam wa hon rulat di bonya jar wa yo ina nagani skim yo ga CMF un tibile we wa I kam EC unjo tibile hinu thau pen kre wo het chnong lani script chnong ya gani ga skim te wa arani gani ne liang yo pes wa nadu usnem arajar ar hadu usnem arajar aroso wa dayo wa Dorbar Chnong kam wa leho solat nya bu dia jar sospa le phataka ya gani le ina liang yong EC yong Dorbar Chnong em chi hadu katte wa ha nu benta wa genu wa hukum penkre kam ya gani bisa te chu he to wa gani chapang yong gani IGGL ya gas pipeline te ile chi benta wa yo benta ya ga mi gas pipeline te haperdi yung gani ile gebru wa snyau dawi heto wa gani kamtam yo gilan sonar chemi wa to gebru gua iwa ya bithawi te katkam moman ngate wa gebru yung em ya galan sonar yu wa to kam jing boden yung gebru gua mem to yo hok ya gani kebeta kamtam yung gani gas pipeline te du yung nga du terni lejbo